Banyita Private Iradukunda Jean de Dieu. Mama bakaba bamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amuzo. Nkambarizwa mu gisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Nkaba narinjiriye igisirikare Igabiro. Tukimara kurangiza, tukimara gupasinga, baduhereza imbunda n'aya mawebing ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Baduha ikibari cyo kujya mu rugo, bamaze kubiduha duhurira ku Mukamira, turagenda duhura n'abandi basirikare bari bavuye Iwawa batwohereza muri Kongo. Kimara kugera muri Kongo, bamwe binjiriye Kibumba, abandi binjirira mu Birunga, Kirunga cya Sabyinyo, duhingukira Icyanzu, tuhasanga izindi ngabo z'u Rwanda bari kumwe na Makenga ndetse n'abandi bayobozi. Barangije bahita baduhereza amadeployment, buri bataliyani bagenda bazohereza. Twe batwohereza Imabenga, tuza turwana muri Rwindi paka kugera muri Rubero. Maze kugera muri Rubero, twari turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Infantry ndetse na Artillery y'u Rwanda na Air Force. Ubwo twari Matembe, aba CCRF. Kimara kurangira barabanga gahunda mu kurwana. Turagenda turarwana, tugeze mu misozi ahantu bita Barimbongo, turaza dukomeza imbere. Tugezeyo turi kurwanira aho ngaho, birashindikana, genda raswa, batwara izindi ngabo z'u Rwanda ndetse n'abakomando, giye bansiga ku kiwanja. FARDC iraza baramfata, baranjyana, baramvura, bampa ibyo kurya, bampa imiti, bamfata neza. Ko Kagame akaba ariwe watwohereje mu operation ya hano muri Kongo. Ndetse hano twaba hari ingabo nyinshi z'u Rwanda, diviziyo enye.